Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Sangut ki kertong jong seng kongres ki berang long ki khamat thamai bani aireng hak election shakayeng dorbar thawan ke jela kaban salong hak arpinyo tri urumpang arajar pulai kila thap kerteng hak lai tri urumpang arajar pulai kini ki sangut ki kertong jong seng kongres kilong uba Osborne Kharjana uban aireng na soyong constituency uba Gopal Stone Nyota ubani khun na Mausen Ram uba Danison Kurba na mau plang uba Marbot Dakhar na Maulai uba Neru Suting na Penusla uba Sardonik Nongklau na Nongkrem constituency nalor kini ki don pat sa arngut ki kertong simet ki wala thap kerteng ha kini ki sngi ki ba kentup uba Don Masar na Penusla constituency uba Juban Lang Kharbi Khieu ubani khun na Pentorum Kra Nyutrik mo ba tahu nai te gitu baga tu nam tak ada election pulang ngai problem juga jelahi berway bergerigasi berway bagidon kecil sukai ba man kupor i gede berkawai kolong ba gerigasi dan hak leadership crisis kebana kalian dongi gimla mi wat tang chimisa ru mo ko chukeno te kalong gi te ko soleran man kupor gi face kene te ngit ba kaliga apply mata kan change ya ga ji na mable ba bunsin ngai bagadi gi bakla bagal komjit dungi gi bakla mo juong berbor ngijit gi gnong ikmat agaka agi siang gi dot kam gi gnong thawai te dena da daw ngimyo gi bri gi batikna te ngit ba hauni apply mata indio gi bri gi batikna kita gi badai sia gi gnong thawai Nataka rigasi can change. Pengennya cepat ba kalau bapi gidon the problems ki bagi I ko we hedin ko problem hari ni last 5 years ki bagi I kalau bagi bon ki jinge ki bo pai ba uma. But ka jinge bagi gong ka I kalau ba kadai ka education policy hangne ka fail. Ka health policy ru ka fail. Nang ta ko mencuong no kadai ka jelame kadai ka agricultural area. Te what ka agri policy ru ka fail. Dengan try lada gin job, try gin sa pay company anam ta gini ki benta ki ba ngala kedong ta sepang. Aku beti ba ketu try gin hapej bini aba, nomor ban sukren ka kamdi besok. Nomor gin hapej bagi kendon ki ya kumno ba kai ki bangila balle. Nomor kini kin bol bang ba India hi berkoi. Dan kalian jongi gin hapej company ya gini. Nomor ban sukren hangni ngatrai ka semjinge hi ban sukren kumar kamdi hi. Nomor ngam ju kam snap ba ken kai ki ba kim dapat bah siswa begin kan siswa begin le begin dapat banyak bah kenang bagenam dan ke pada ke bah tak sedia pada ha kini ke disha kolong bah ketang song pi mentang kadang sang rum se jeli juga sain pertai begin dapat bah ke an ke yai kumno ba ke bade bale bat keti ke thong ke ba dingkong kolong bangi hap ania da ya ka jabril jong da kanu gur kom bu bat ke ber konsan kolong ba ban le ke ni don kam ya ka an ban sna ban suya kren da ketien nomor kedon kam dekat ain kelam ka ain nyimla balai il kata ke risha risha gila yo ka ain dam ta ke district council kadi kam jungi ban petri kam bahaya kita tamba imat kedon ke defect hang nur tamba gin lapoi ka thong sampai ke badon kam le nang bagila ban korek ke ba bakramo itu kemen kolong ni upai ba hi uyoi yo xmle ulalong kumtu wemle bodon udon la jongga jingla aju te ngatrai ka kunji juga kalau bagi dan kami ke change ru nama boleh ba bi ki bari mi berbo ngila bi ka defect ru ngila I ke badai ru ngila I te nga nang ban ong nomor bakasong hopai ba pada ubisar kuno nomor haji sya ke jela me kale ale ke soyong konsi kala do kami ke jingla plus ke wi ke banganga su senei kolong ba bi kini ke dorba assembly ke bagalong mentah ngajukren je kini berbual kolong ba kadang lah kedor basnong banding kedor ba assembly kumba kalong mata ngajukan kai kini kalong ba hapo dor basnong banken biria rumlong banken yutan rumlong banken si le kimsha sabe nei na kedor basnong nanti kita assembly balong mata kren kai kat bomon tim sir kat bomon bat speaker bat minister ir khilut berkhot kene bi is a joke ngi bi akhmat jongga jelai berkoi ngi bi bapet na bar ki I gi sorem kata kita lama kala don kiten gi gitu bre ngani ngong imar kete gere kala herdor se bapala wa kedor basno ngatrai ginim sya ban ken than na do katur den re yang te ngim don gum kata ka cek banong ba em ngim la ba chukren klebi tan
kiong ka August House lene kata assembly ke bang ide ben buram Henry ke do basnong ke de ba ngimla ber kan tan biong ne kata ke sia tengah ngit ba ni war pulai pai ba ude ben sutu ba aba jit economic mat nginde economic mat ide ben je economic thawan namara ba jit economic mat kata kemot le chuli mi dang khamat kem kren kata jumot yu dia ba jit economic thawan kemot ngide ben tip bre ula ne eman snai ka an kata ke de banta ba ko santam e ke bang ya perkam pelong inga bakan mi panila ikan election nga i baka kon kham ka kon si kham tam ka jing nala bandong kadang sa dia bubur kilian i phai saka health i phai saka education i phai saka rep karyang i phai saka surok i galai kawan i baka don ka jing sa dia bubur kilian weiru hakabede bat ka jing ila election na pek baka don ka jing duna ka bubur kilian ka baka kwa berai ka jing kala ka batamai ngala isu mentai election mensyua GMC 99 ngala ile roi ke election Arhajar Lai na ile roi ke MDC Arhajar South Port di ngampat suhun ngapari iba ka konsi jonga kan biang hamtam le bang ipek ya kajing sa kajing longduk babun kilian nanta ba phai sa kajelah kajungiru iba dan kami kini khmat kibalah syaban tre banurai kajing kelah akbari kajak beriau kajelai kita gede gitu tuh nga dek saki pajba padong bang idon kam man phai sak parti kongres dari kapor bagi phai sak kongres nga trai pajba ula bisari ke jinglong jong kajela me ka jungi hapreng abdi bagi ke sarkar MDA utaar nga trai pajba uli ke jinglong hapo ka sensar khadar hapo ka jinglam jong sen GP por India apa yang nabil bulletin borok kitip ngaingo yo blay bo yalam nga ka sengres baka dele na ka parti kongres semar parti kongres bila stu ka dialogi jongka kalau secularism campaign ni kmat dino de katai ka banga iba aron kam banga lech pai ba un phai sa ka parti kongres kadi ka por kadi un phai sa parti kongres na trai baro ke suthu ikata hamau suram hi kadi ka konsi jongka kongres parti iba apa disengaja ka por yele i job ka kongres i hapre sign mar ile sa ka PDF syarat no tinggal ngit bentar kan long putai marba iba macam sekarang beri Malay la leit no sawi parti i resign ka kongres ti ngai u boleh bayar lamenga barangai mar har jalai ngai le na kongres tak jat ngatuna tinggal ngit bentar bagi pai ba kin pai kongres abang ngai sigi pai ba ngam penblin dakan ni katai ban penbi je ki ngau iki bang kwa ban trei hok ngakwa ban syakri hok pai ba adun kamru bagi baiba kin kirsan hok enga de bandia le de ki bagi tenat takum kajuk menta ngait baga partai syai menta kade belum ta benorai ke jingkela ke bertamai nga idon kam bagi pai baru kin kelah tumai ke jemut berkat new thoughts di betul ladang imdon ki pai ba nga kentui ki pai ba jeng mau seram mursi nga request ki pai ba baro kam tan ki voters bagi di bandon ke jingkelah menura no ke jingkelah patamai ke di nangkong naki voters ping iyo ke sarkar lembaga election the claim tap board claim jit economic kemat anu kan iyo ke sarkar tilamat ke sarkar hoj kila ban keno ke kongres baka sensar ki por mensyua hoj kala bandon sibun ki jinguna kila ban keno baka bamsap pemerintah Henry kumbong gowe kalau kumi ko da kongres ke bamsap bro kampanye jarang ipat ba ngi baka don ke jing song suk selesai kita gede ki bangi bangi don kam lech pai ba bak de ka pur bagi pai se parti kongres nai pet jangan ni katai ngadi thui pi ngam de ubreu pada spat don pro ngam de ubreu bangan lech bertiet ro pai ba de tiet ke jingi habang ajob ngaru an yo ban syakri hok iki abaki pai ba ki trei hok ki kersan hok inga without nothing ngaru dan trei hok pai ba syakri ketang bro rai ke jingkala batamai om tang ke konsi gidan kami ke jingkala batamai ke jelah ke jungi ke cai beri hibara kowe akan ke election ke bar jepla election de fly ke jingi stu juga ke beri important ke badon kambha bagi pajba kidora do ke jingkala bae ngatrai ki lamat lagi ke jing long ka jing sadin ke bang pek ngate kowe ke digahat dan ta surak gidan kisnong di bapli hadu mentah ki biak surak ka partai syai mentah gidan kisnong ki bambiang ke surak ki habiat tak kejap kamtam di bapang ki bestom kamtam ka bordar ni i
British border kaput asam itu dan kam sipun jingdot kam ketika tanya apa di harga jilong jangan hari itu ipi nadu sedang pendai ngalai lek ngampat hun ke musim anang tawang tanda kadai bakal abi yang ngatrai instead of hun dina kata peloy nga bakan selen namanta wat lada ngamdon ni ga spa ka babiang ro ngam tim ngai buble kurku habang itmu ik baba wat na kaliang jonga ngamdon kono ban persya inu nuru bayo le se kinsim da komnim tai ban persya inu kandidat daya le kono rai ke cekala kemai ru ban wardom sya elam bakla kata gawi ke bakakwai nga kolong bagi ba kinam de ban sya elam bakla kamta makapor election lar bikwa pakjela kalong teli long bay tanggawe reservation policy kabha yo kam jam ngan penduna ni disusu kata ding ba kabalai bay ke border area ampi border area Amerika bat ka Assam man ong ni pi di hapan haw kalanti bang ni long nok ki baro yai be ki baro kai bat ngan ong ni pi bagi border area parhai ki badai jong kami khaya ngan sinalot dekat surap par soba ni bentar ki mentoy ki no senong jungi mdai ban lek ka Assam mdai dei ka mi khaya tam ko Assam ke jinglek ni BJP besar kai anong ni pi jadi ni lai teli bungkap ni ani pot bai dei ni agak jelas ngak kuat pakan long tanggawe ke jelas long bai kasih jantia baru long bai tanggawe ki balingin bah kita ke saufau benar fikwa long gawe yang dia ke jelas ni fikwa man kia no ngak kuat pun bujing keli fi fikwa benar ke ngadong ye fi ngak kuat lan pinong dan penong ke jing teli dong ye pendu dua we with reservation policy kata ni yang kita mintakan sapau pantang dan sapia yang arteli kamu ke karuh bat ke kasih jantia la ke jom yang kuwe nak ta daw don kam bagan long bet tang kuwe belong ya ki ke parhai long bet tang kuwe len no ke reservation zep no ke we di wit ngam ngai kasih jantia karo sultanan dulu karo yang sekian makan nomdan kita jingkeli di ai kada di start jom parti dia kan kada di start jom ke parti Kali dia kata, kamu dan jingai, baik minta ke jingai api, kasih spas ni, dia beja. Mana was dah gitu, mereka kongres, minta, ibu pri, apa kiarep, kasih spas ni, kayak beja minta. Siap sandur, man garsi ngaisian, kamu ke BTP kamu sana, unang senang, pim sana, pajak pim sana, yo pajak, nggak ngasih apa pajak, nak terdang orang itu. Ngidan ke Titanic ke jahat ke Batmai umdai syuk balak ban ngam begini sampai balak dia minta ke Titanic ke jahat ini nak nar ke balak syuk ban ngam apa ke pasuk nganjak di arterik bunai lebar arfa outfly ngan long number 1 kalau dikira minta ngalong banding kong ini ngapai ke nomination bat hak arterik lu lebar umat arfa outfly ngan long number 1 kepala ben kepalit ikin senong paro hai jong ga arpem nyau perus la konstituensi di parti befer lagi dan sausan teliru apa kajahat ke Titanic jong ke Kongres Parti kepala ben pedang di paro hai la pidai naka NPP naka UDP ke TMC BJP independen paro hai kajahat jong ni ke bila ben pedang di paro hai bat namar kajahat jong ni babiang ngadong itu kepijang rot ikdi paro hai man tolong ke jingjap ini agak terik ber arto ngala ready pa nang buat kan kan dan OIP kalau jerong gas ayu pelat slim pelat mah bet ngiyo ke civil subdivision Sansnem gasu tenan mentala Sansnem kayak bagia kanu terli ki office department affairs kanu terli keladan karyang kemudian kam channel kaja kata kan tenang ngadong ipi kemudian kam apa artinya konsulat tri inong lab barit juga anong ipi ngadong kam ya katnat buat apa civil solution apa perusahaan
Kamu dia civil subdivision itu yang ke education, boleh dah ni. Minhap mana em sulang. Kamu dia kata civil subdivision. Hah? Kata ke mini sekretariat. Kemudian tabangan budi ni kini ke iparok hai. Ya, bijin jam. Kan tikna ini. Menbulut yang tiga ke iparok hai. Mau nong rem di pelaksanaan iparok hai ni. Trail Hati mafi, harus nem. Yang ngas tang si pos nem. Ngan pendaplut, penkela ke jengkela parfait. Apa akhirnya perusahaan pos. Tang si pos nem. Ngam dan kam ar pos nem. Nganong tang si pos nem. Bapri pinong kendong tangkala yukim padyo. Hitin yukim dan. Pe kita ke ka pe ko ke ya kena abun berat abun berat. Kan salah itu. Businessman, woman. Gila karena business woman, kalau belum kata politician. Kamu ini politician, kayak politik. Kesuduan, bila business market politician yang hal ni, kesimut upai bang susah, nggak sengat itu. Kejemut ke dia, kamdai dia bentar kah, kamdai baik ke pisah, kamdai kita, buat tinggi lebih. Kita lagi ngeliat sansenan tiga plan kebesaran, tambangan nom yatu ifi. Plan juga juga arja katrak di bekrek juga nreus nem minta biang minta kan arto orlai di bekrek juga plan besakai barok sansem so tena bisu sidang nakam ngadap kasa sengi minta syafir ni baru kita ada biar minta live line supply insya dia minta semua begini lalu nampak ki minta coba aja tu habannya ni semua mungkin kemudian kau ni education lepas saat dia menuju akan embos buat ini haban tiket mengingat kita sejak tiket kalau harga health kalau ibu pun kita kendang juga face harga tiket bawan tempat tiket kalau lagi ketika agriculture youth affairs berarti kita juga kita lagi pusat ni ya tak ketika kamu jangan kita lepas Nolo gitu suka mutahi. Tinggal kita menghapan pay kita dari bagi social economic development kita menghapan EU Arab yang nasional. Tahu kau ini malu lima penyerap kita kami macam ni. Ini kalau kau bagi kami lagi yang pakai bang. Nama kaji komen tu pakai bang, kaji komen jangan Ini ada ideologi for progress nadu mesra, tapi kami tak akan change. Mereka akan change kat kami kaji yang kau orang maka kami korang bisa kayak kaji. Kini baru terlepas kat parti, let's kita, let's kita. Kini kalian jangan ingin sim kata mengepat ni bagi cikar bor. Tapi iru mentang kita ibah kat sekolah ya kaji dan kami jangka sen kongres kini si. Hak bagi kuat kaji kala. Apa yang pengen bor bagi sim jika akan kami sensenam kita lelah. Bagi community apa jangan kita bor bersawan ni orang kaji kala kaji kerman ke bertemai. Berkata kaji apa yang kita ya apa yang kita kilo betul tapi sensenam kita ya kerja benrio kontam kerja lahir kawai ngira berurai kerja kerja itu tang ini post di department baru ini lima kucing social media mentakli ini baka government kelale afai berkam batai baru kita pai baru kita baru usah jubah baru kini election government kuma pitip ba nakaliang kajunga ba marbut har unikun ya kini election nak parti kongres nang tengah mulai konstitusi bat ngasngau dan bok ngasngau kuben hiru bangayo kun ya kini election nak parti jong kongres kabarim tam po kari India kompetitif parti kongres kayeng hakanungrem banwara ya taka jingsngan banwara ya taka roy kapar banwara ya taka jingya teli bat kumjuru hakani kapor kamunta ngakwa banong man penpau syai ahmad jong pi pres media am tambah kipat ba kini i baka kongres parti kadai namta kirit kiria hot ngapan yakun bat ki parti high level kita ki parti NPP ki parti UDP hendrai ngamdan jing ngau tiang hendak ru ngamdan ka jing tiang hendak ru nong yaki namar ngatip bawat kita ki high level kita ki parti ki jong ki ni don kirit kiria ki pat ba kita ki do level mulai is a diversity constituency mo yang tayo po mulai konstitusi jungi barok kia don lo dang tuo mo nadu ki battery bela mo nadu ki battery kam lajong ki sajan ki nong rep mo ki nong ya auto ki nong ya taksi
ki berpuan bang tay pok mulai mo ki pat ba la ka jong kakam dengan ayo jeng kersan na kita kiwai gila ban yo jeng kersan na kita ki high level kiwai gila ban yo jeng kersan na kita ki konduktor na kita ki businessman ngang nong EP from my back I got my support mo I got my support na ki low level na ki pat ba ki baret ki barya ngani thu EP dengan ngong ngai ba kini ki parti high level mo jong ke NPP jong ke UDP ngali kila ya mi sakmat mo ngali kila ya kita ki rally ki jong ki kila ya sei kita ki bike kila sei kita ki kili la kre sei ru sei kita ki helikopter mo le se ki mut ban ya kita ka rally ki jong ki nomor play ki ki parti ki bah spa ni thu EP tengah ngong EP na kala yang jungi ngi don nadien ki pat ba kirit kiria mo yu ba mar buat mo lai konsumsi ki kirsan ki pat ba mo ki beduk ki berjenjar ki pat ba ki berit ki baryang itu EP mo kumbo ong kaktian mo mentang lagi ong ki high level dengan ong ngadon ya ki low level ki pat ba mulai konsumsi ngayo jengsan ngani itu EP ngam yo ni ki high level ngan itu hok EP hadu mentang ya ka kemping ke jongaru ngayo bet ki ning kersan na kirit kiria ki duk suk mo ngayo ni ki low level dengan kermen ba ka parti kongres ko jungi kan job akan dikenti ban ngati biru ba ka parti kongres kan yo biang ka ya ka jingsen syar hakani ka state Meghalaya ka ke jungi ba ya ka jing ke jong pi bro si kita ba pilamat mo haki sansnam amolai konsumsi ngani thu ya pi bun ba ki jing jong pat ba mo nadu ka surok nadu ko umbam ko umdi nadu ki ka boarding mo ka boarding electricity nadu ki nala nadu ki madan nila karu ngimdon mo ngidon tangkawai hangtai po maulai pumuri bepun ba ki jenon kam ki jenon men ngidon kam ba maulai ngani thu EP bat san pos nam ka jela ka jungi ka layat sakmat bat ngi I ba ka maulai kadang sa dian sa ban nga kwa banong tum ni kinong mi khmat mo kan no phok tam shut la yo ban long nang tai na po maulai ngale ngani thu EP ngasmodon bok ba uplay ya kalat kelenti yang mangan yo kan pun nang ni na po ka parti kongres mo hamolai pitip kadai ka seat jong ka parti kongres bat mentaru ngin riting be ya kata ka seat jong ka kongres nang tayo po mulai konsumsi lar ni kat ka bangalet haki kampin mentabing isdang menyelap ya kani election ngani thu EP ba nakalyang ka jong nga kular hakmat ki pat ba mulai konsumsi ba penjob ya ka parti kongres penjob yu ba marbut na po mulai konsumsi bat ngalang confident ru hadu kata-kata bangin job ya kani ka election usnam upamenta bat kumbang alakular ikipat ba haki campaign ki jonga ngan wanra ya ki ying peduk ngan pensna ying ya ki bril ki peduk ki besong ki pasa ko ka mulai konsumsi nomor play kani ngalabu ngalang nut ba nadu ka mensim ki jonga banga trang ngakwa bangan sna ya ki ying beduk nam ta ki pat ba ki beduk ki badan hapo ka mulai konsumsi ki jungi hang ngin kong du habanga mi chakmat hagani ka election kadai bet bunsin banga thau shaka jingpha jong ki khun samla jong ka ri bet ben riu bet kham tam e jong constituency ki jong e kombana ka por chak por nga ju ekran ga ju ba ki bun ki lat ki bangila ban yarap ki khun samla jong ka ri bet ben riu jong hanrei hosi hagata ka system ka political system klem shamna le inam da ka jong ki bat kata ka daw ba ka ben kong du ba ngayeng ban mi chakmat na ka banta ka daw ba jong ki khun samla jong ka ri bet ben riu jong Arsan Slam iba elhek ila don boga seat di ngatrai kumki kun sama jung ka dong ka than kumki kun sama jung ka penthon pra constituency daga mensim ka bakut bat daga jing ki berhak ka basai bat daga jing tip ka jing nang ya ka an ya kanun bat daga jing tip ka jing nang ka jing suthu ya ka political scenario hakani ka ri ka jai bendi jungi ngami chamat kum khana basai ka jingun ban yarap ya ka imlang ka salang ban yarap ya ka dong ka than ban kham tam ya ban gantiu ya kani ga jela ka jungi hagi babun kiliang daga bangas dang naka constituency li jong ya kata kidi ki ba ki ban bishar kata nama ba ka jing kumba ka ri India ka lembak constitution ka ay ka jing lai luat hawe pa we nong shong shong ka ri India ban mi khmat ban long ni ta ki mi khmat ban wan hagani ka por ban file ka nomination kum taru habi ki ba hagi bishar ya kata ka jing duna jung ta u sitting MLA Henry na kaliang ka jonga ngan mi khmat ban pai ka imlang salang bat kumba nga ong manak por sa por ni dan pun kilat bangin le ha ka political system kadega ka ideologies ko jonga nadu banang khana nadu bangang ngadang samnaru ngadon ni ko bi motive kalong bangan sang naladi kinu ni kam pa larang imut ban le kan du kam pa ai bangin sang naladi di baling akan sham na join kinu ni pa political party kumba ka junong ka jijon ka jigen tho nagi babun kiliang
komentar ki ong kawai ke parti kan pisang, kawai ke parti ke pisang. Bat kum tak ku mengyok semua keleng saudong. Dia kadang ba bang kelung syak kan unu pol parti kalong ba ki pat ba kin yo be gaji hanya nang aku beriu shimet kan. Na markat kum gaji long kam ke jam ke jonga. Kat kum gaji long gaji kan ti ke jonga kum kun samla haka senong ke tahan ke jongi. Na represent as an individual person. The publicity bang ayo reputation ka mga doon hapo kasi nung gataw kaday be as an individual, not as a political party or not as any NGOs or not as any group. How confident am I to fight against those giants in the constituency? It is a very good question indeed. But I will tell you one thing. Kani kajing ele kanday be hamadan. But tapiya hapo madan kan sutru ya ka response ni pat ba ya kajing ya kajing stanat ya kajing shy. But hamtam ya kita ka transparency lani kita ka kata ideologies ke bang carry with me everywhere I go. Kata hi kala biang palat ikut bab can be sharp. Yes, kajiruna kita nganom ong kibun walau per sitting MLA jungi ulah persang dan pendap hangi hentai. Handai kajiruna ka bang ini kali junga kadai bet ka unemployment ka jing don junga unemployment haprengki pun samla juga dong katan. Bat kumba ngan chiu thu ipi bang ada entrepreneur bun bagi kena samla ki wan buat kam napok ka firm ke jong haru. But bun sin ru ngasit advertise yaki firms yaki advertisement yaki recruitment ki badan hek private firms keleng saudong ki badan ki ngai bana but nga yusiam babun sin tang ni we post ru ngatrai film dor ka jing tap kana yaki post ti ngatrai ka unemployment ka dika we ka objective ka we ka ambition ka jong aken bangan fili kata ka ga phangta ti kumapi ong ba ka dika statement ka balak krenda we ber candidate ti ya kata ka statement ka balak krenda ki candidate ngatrai ka shnong pathon khra konsensi ka shnong pathon khra konsensi ka shai ba ka suthu ba manu beri trai shnong tang ka tangan syong